guidance we say no ne root no bema o pese ne bema mu yedu ne root no oba ye de bi bema wo na de akwa kwahye gin obi a wo peba Odi for kete no eye for fever. Okay, abusia. Yes, I baby me ha a power extra. Send that monitor see no. Near trendy, near disuya, near sresem, near reho, nina. It do near basane de aba the sum. Near science so aba doc hobby. The first one I did mamma. I'm for a fray a dassy, I'm for Niji because now. Omo how bibiri pa no kuku no nene ese bofra de no ana baire dasi tino ya san abadoko bae no the different set of leaves haban ana abegu table so amaye me mintumi nkyerɛ ne yɛ this one ha yɛnkyɛ ho no yɛntwɛn dok na ne nti ɔde haban abegu ha dwuma edie yɛnyina yɛnkyɛ dok Chama esan ema akwa aba bi yo me so chama ene yasan aba waso yɛ bi ne ba yɛ ase ne last time ba yɛ gu ho no we ɛyɛ foforo sa haban de we minim behu na o mfikyire ni we bebre but minim ne yɛde yɛ sa emra so sɛ wo sɛ o kyerɛ yɛ mu yo ne yɛde haban ɛyɛ chama me do asepa we ye friend no aya sa yo ebi wo ye wo ba kum wo ho no ma efifiri wa be ho eno ye de ye abamduru yes bia wa wo foforo sa yes okay as ababy si ha sa pepe ha ababy si sa ye wi a me first establishment of abe no ne ne wo ho na ne nyina ye ho ena ye wo ba ko nso efifiri wo nsuo ho sem fancy streams baby a atache afro ni we wo oh doctor we are good and I will be say we are goodest na say we fifiri wo atache nsuo ho sa okay eno na de ye aduru no by we purposely no eye for fever and aside that so no ye beba one by one we eye for spiritual healing. Spiritual healing in what way say we use what how but same can be na first so you use na in a spiritual way no yo menu am do ase we no aya no ye be ni say me oba ma so ya menu ama wa na maka kire o say dwa for 7 days obi wo ho no ma na adwuma anye obi so wo ho no ma wo say me da na yi pamne pamome kire bena ye mi sei wahu obi nso wo ho no ma na wale ye den enye obi wo no ma wa okwa wade na wo sen aba omo fie obi ne ho no ma wa kwa ware a watena ware na say adu 2 years da chama ti see no te menka na oba maso ya we no menu a na mdi bibi kakra ye den aso mama na wo dware for 7 good days na starting wo sha say wo dware for first day no ye wo ye wo abusua mu no ebetwa video ti say ye ti hasi ya ye di nkomo yi e wo daye mu ebetwa kre a kire se asumasi no ye den wo ye me se wo dwale ye na daye mu na se wo hu nipa wo ye very good wodi nsuo ni gu ho a empopa ho fakoda ebe yi kre yakopon be yi ne kre a kire babia saa yade ne ye den efri na se ne ye kase tumi e wa haban mu na se no kre tumi e wa haban mu papa tumi wa haban mu senia me na da ebe yi no picture kre ti se wo hwe GTV no sa ana se power extra no sa pepe e bakre okay na se ne ubaya na se bia obenoa sa na se bibi na wo de besom ne de
This is nipa no eba wo so very good chama say wakeka sa abu mama no because say ahaban ahaban na mum duro wa bra yakeka niam bi de asie niam wo sa pepepe okay sa you know beside the spiritual we know eden bi ana etimi we see so no fever duro pa fever duro bia o say fever ta kreme acha method rasta duro acha ye week acha ye say no masa oba na me no awe na me de bi punu na me de bi ma o say kona kono ma chama eno ano no obi o fever pa ye high fever o eden yo masa eno an say ebe no awe ya eden e de ama ye no ama wa eno ano no sa say fever no bia o fever serious onu ana like on fa bibia anka dabi ye fa bibia anka ho na onu aya na onum obenum ne sense like be fire na onum ni nyina na say dabi chama obenum no anopa e bia dispose aketwa no anum ba ko anumere nso no anum da ba ko acha ye week e say fever no e den eko odun so so a otimi hu say adure de e good pa madam for be say very good price pa say e good ankasa wow na side that nso no ye de soap edwale for favor samna ye de dwale keke sa ye de aban no na ye samna sa pepe ye for favor ankasa in what way yeah we know ye de begu kukurum na ya switcha pa ijabudu pa we we say ade ne be hye a hye wi a semina opesala ta semina o say guardian soap say de ben yo de ba eno an say de ayo semina de amix sa na de amix na de ama okay okay apart from that no be a ubia kana ni hu we say ne de me fan say sunsum adwuma de ntimi aye e de etu aboba ya tutuo de ebenya na say bibia fa spiritual way de we kan tani nyina okay na doc ahama we so we that's a bofra haban you say yo chama me do ase we your friend awudi for kete sa me ka say bofra haban you dabi bofra haban de enso so say the whole world say wuyi abusia da ho a ube fi say ye bofra haban beti ohwe ni ya enye sa na bofra haban ahwe okra be ka say bia ye body haban we body haban ne yi kwado haban free hono ma sa haban we na ye doc say friend no awudi for kete ni nti e friend awudi for kete no me wo yenim so this doc na no achem doc den tin e friend awudi for kete yo chama me do ase we say obi hono ma otimi ekofo obi ade na akwa obi ade a ye hwe no okurom no ye hu no baba bi obekwa akote ye nwuram hono mo so kete bi ani hono mo ti otwadua na odi atoto hono mo wan no ayede na wada so ti na friend of before kete hey so in the doc we then do ase when so juma wo dia ne se obi a wo peba awudi for kete no ye noa ma wa na odi adwale acha ye 3 days 7 days be dwale for 3 days to 7 days yakopon be ma oba and this no is it going to be say u dwale no na bia wo ne obema na ehia na say this o dwale wi ansa na o ne bema na ehia obi wo no mo be hospital mo say only problem bia be ma no so only problem bia nti saa no say yenso ye bo ehye huhum na ye hu de the secret behind it sa na ye hu yenso ye hyemu wia na ye hu the secret behind that yenso aduro we na ye be ye e be yusu a ye de be ma and aside and so we say no ne root no be ma o person be ma mu yedu ni root no oba ye de bi be ma na de akwa akwa hye gin
Asɛm ni nie. But ɛwɔ ne nko bi wo say wodi for kete no. Na no ɛyɛ dua na ɛyɛ bibi a esisi for ma yɛhwehwe. Ɛyɛ dua, ɛkɔ tententen. Yɛn a yɛtena kura ase de bebre na anim. Na boa. Boga kupali. We de sɛ wonim. Onim ni nyinaa. Ti no ɛsɛ wodi for kete. Sa. Ne root no. Ne root no ankasa no. Sɛ woyɛ bɛrima. Bɛrima. Na wopɛ sɛ ade no mu yɛ du. Mu yɛ den. Sa. Pa. Sa wodi for kete ya ne. Direction na. Sa. Ti no ɛno no saa no. Ɛdeɛn na yɛbɛyɛ no. Well, we no yɛpɛ ne hini no bebree. Ne hini no nko a o. Na ya dry ne up. Ada sɛ wo de bɛhyɛ gin. Wonim appetition no ma na sɛ wonim gin bia no ma. We na nsuo na na ɛde yɛ den. Ɛbɛhyɛ. Ɛno no wobɛnoa ana wode nsuo no bɛgu na bia watwɛn for days bi ama aduro na ba ho. Me do ase pa. Wonnoa. Wobɛyɛ nsuo ne flesh. Wonnoa anyɛ hwee. Ɛno an sɛ flesh one na wode nsuo no ayɛ den. Nti no saa no wode gu ho how many days ansa na wahyahya no? Chama acha yɛ 3 days. Acha yɛ 3 days na wahyɛ na wo. Sa. Aduro ho. Do bɛka sɛ bibi ni hɔ na nipa no na ɔboa. Nti no doc me de gu ho 3 days. Mahyɛ ase no. Sa. Duration is saying how long am I going to see changes or bearman in new way? Acha ye 4 days we say bɛhyɛ ase hu experience say 4 days. 4 days chairman. I don't know say a day be menom do saying. Obenum 2 times a day. O the disposer benum 2 times a day. 2 times no. Anopa na enwumre. Anopa na enwumre. Ti acha for 4 days going one kasa wo so obema ma obenu say yeah. Sisi ade kwasi o ya bam. Na but aduro na nwuno ana ade. Well. Because obi wo ho a aduro nwuno nom ye ne din. But nintia nya no so ne say aduro nwuno so na ehilipa. Very good. Chama we nwuno. By say pese ben ya nwuno ye de honi ewo ebe den ebe fra na e de ama eno so a very good ipa. O de wo no ka ho a a very good. Essentially push to immune system no. Okay. Sabe pepe. E man kwabo no so e sore. Man kwabo ne dose so e wo system ni mo. Nti doc bema bi hweye. Wa emre. Sa. Emre okosie ni ma onche. Na wada. Ode pema enche. Na why? Watie wo nsem opese oba wo. Mr. Foul number ni location no. Yo, chama me do ase. You will Sawia Atobiase off Lakewood, the BAC Regional Hospital. Sawia Atobiase. My number is 0591 159761. Doc. Chama. Tino. Besides a warning bema like Emma bema na ye kese no dwuma de bembiem na haban etumidi yo me do ase obi nso ho no ma o se me mu ya me ya me bo wa na ese moja efiri mu ede eba ne hini no unya ne hini ne bia o de wie to aso be ye 4 to 5 days o wie na wa mene mu nsuo no nti obi a ne mu bowa ti bia moja firi mu ba obi kura timi ka say I say ne de o ma so am no ma no ye BBC no ye say masa unya we ni hini ba kokora mpo na very attractive very good pa one way no minimum nsuo no just like that from 1 day to 5 days obehu result very good result no ono so behu very good results and also send the doc e kan no say ni hini odi for kete sir odi for kete me first time I met din no and I don't think say mahu bia na krada be bia mahu bet din na minimum nti no ana minim na de ban nti na bia me farmer drink ko na mum ya sebe ye free class ne de mu bebre ebi ho sir
mbe friend awudifo ekete ti bia we be ma na ube ma no munye den ukosi anim a onche na why na na wato for ma mesrew doko se hwe awudifo kete ehini no hwe ne hini so utumi nom nsa we obi anim nsa no ma fa hye appetition with the local dry gin fa hye for be a 4 days 5 days na ubehu se appetition nani na sesa as atwe spirit na twe aduru na wo dua ne hini mu no atwe ni nyina abe fla appetition no no anyu bi anwumre ko bi a obekọ adwuma ti no de nom na anwumre bi a ne enhwe ne si nyame betimi aye doc menye so se ye beche bebre sa menye so se beche bebre sa ti no we na bajana wo se aya aha eno na efifiri wo yes nti no me so yenko ne efifiri wo abe ho no aha eno so ni dwuma edi anything because ni nyina ekura din baako but I hope say be a ni dwuma di be different dinka aya na no so fifiri wa abe ho no eno den pa na etumi ye yo me do ase pa di fifiri wa abe ho no eno ye de ye abemduru eno so ye aduru ni bi ye aduru ni bi se bia oba obu ne nsa ebi abeye 3 days na atwa 2 days na atwa yade o we say yaduane ya yedi ni nyina ye starch ne sa no no ti se wunya sa haban ni bi na wo ye nkwan se bia lai soup bi ana se abenkwan bi a na wate bi eguso se be mfa se abenkwan a abe na wo ye na wate bi eguso wo wi na wa wofra na waje nkwan no na wudi ni kakranka because wontwen say yade mebo ansa na wa pe papa no oduru sa so ye hu oduru ansa ohwe nanan mo mu nkurase na o say ya fra ambulance ongofo obi wo ayi say mpoma mu da ana say ayi say twelutwudi da dabi but we no one thing about say matisi say bia obawo a yense the fra abeduru sa manenum na ekure wo ne yam no very good anka me baso the same time this is a bema bia o syphilis gono they say naduru so pa no kre pepe no no pa say fine bema o gono ana o syphilis o use we a procedure no be den yo se wo use we na obepe local ayi ginger kakaduru ya no aboso oboboso a na wapesa haban no na wano a sara se obenu anu okuku mu obenu anu odadese mu eye onu awie a na wanu ne kakran dok waka kuku ne dadese asem no ma me se o emuro sei no se base ye no a aya yes ye be ye obeye wo kuku mu ana ebe wo dadese ana se eye mposi ye be no wo mochia so ana stove so yo se kuku pa na keye kuku de bia den enya fe na oba betwitwi mu ana se obeye bise kuku ne de unya kuku na wonu anu kuku mu a na ye ana se wo ye no wo ayimu nso a se onu anu wo stove na obenya o se obenu anu wo pot so enu ane se wonya kuku kitua bi a we den obenu anu wo because e bia mekan wote bantema ti bantema okunya bochia no we nti kuku ne de ofa market wono ma race wono ma obenya bi ato obusia power extra so ni teneda ye no bese mama yen subscribe to channel no yen like it yen share na afoforo nso enya disua ni bi se mpanyin se ye tete abetie no na ne cha ebia unua bi ewo hawo no se wan share ma unua na hu anhwe a onya no odu because say uton ya de nso na ye den onya no odu enu ntina yetu fa aba doka so ye
So this time no bibia na enkoye studio nko an ye nkotena ho enko keka bi saa keke na emum no ye beba betu anamo aba omaso ye 11 na ne na se haban ni gu ho se ne ye nnuro no na se yetumi asua ne yie bi nso a na wo problem bi na doc anka eno no nche se bi a oba wontumi wo de o se fa wo ha nyina bra na ohia ne se wo be fa car na waba sawia atobiase sawia atobiase off Lake Busunchi Road xtra Ramsey YF next junction no the junction on your left ufri atonsu na eba the junction on your left ufri how do you call it lake nso na eba na utra uba wanima ebedu sawia junction na the junction on the right no se ho na ekwan no eda bra doc say omunjiska the number no na wo screen so ofre na obi peke say bia for amount say bra enye no enye doc o say bra omunjiska ye be ma odu no mo akoye ayaresa no ne hia sa nkwa a obenya ahoden a obenya de aye adwuma ne hia enye wo kapre na wo de ebre wo mo no dabi nti na du no omo yema wa ye nyiska bi se nananom ana de be son wo mo dae sa nananom ne mo makwanche mo de ye nananom de mo no ya anyi wo muska ti yaso ye de nti beche no omo nso omo nyiska na emum no ye de adu ne kan wie na wo ho towa na wa beda ase na wa beda wo ase aha eye power extra aha na mre be ma ye kwan ma ye de ene so dwumadie no esi enim se yeti nkwama ye nya nwu nko ade haban no abu etwa ye ho hye bebre dan da nyina no ye be try say ye be bo apini doc na wamaye haban mu adesua bebre aha ye power extra ye be san hia madam ase